ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا ایشب دیسا ازو حوالی خواه برز محمد سلیم اوزون امی روژوال باکوری کردستان به تایبت و بگیشتی روژوال کردستان و روژلاتا ناوین امی ناف خداشی رو وبکن دبه جارک دن ام بیجن دسری دا جبیر نکن که بتی بنی و پرسیوه ده برنامه ما دولمنتر ببه و آنها جی امی دست به مجاری خواب کن دست به اوکی خواب کن برای سلیم تو بخیراتی سرچاوه هاتی ما از تو خیراتی سرسریم سرچاوه من بله ام جارک دن ده جسری و بوی پیواجوه که ترکیه به ترور لدوی ام لسر وی هنک بسکنه ترور کیه؟ ترور دولت ترور پکک یا جی ترور کینه گرو اف تریم اف گوتن اف که چه قصه راسته چه قصه لترکیه ته و چه قصه لآلیه دنیه ته دوی پیشی هم وی شروعه بکن براستی دولت اکمینا دولت ترکیه کج دسته که خواه حتی نه همه چاره سری خواه برای تروری کریه لسر خلق جودا تروری کریه وانا جواری وانا ویتیه وانا گرتیه وانا کشتیه وانا او کریه به تایبت لسر گلین کردستان ترور که دولت ترکیه کریه 101 سالی 102 سالی بوری بساویت که لیمنا کچا قط کسا کدیم بساویت تشتی نکه یا اف ترور اف دولت بخواه تروریسته اف دولت بخواه تروریت که و رادبت سر او که خوش سرنویسی خوشی دبه ترکیه به ترور و اوه دناجی دبیجن هراده لخواه گرتن اواناجی خواه تروریست قبول تکن آلیه پککی که به ترکیه ران هادن دستینن اواناجی تشتکی نابیجن و حتی نه برنامه بوی رنگی دا از او نبوم یعنی به هایدار نبوم که کسی که لسوی به جدی سکنی یا جی به جدی لسوی آخفی که ترور کیه چما ترور و چما ترکیه به ترور جناب تو چید بیجه؟ خود به کرتاهی بجی وک تک چرچوا دانی آراستی دولتا ترکیه دولتا جمهوریتا ترکیه روجا کو آوا بوی حتی ایرو وک دولتا کی تروریست آوا بوی سر انکار کرن قر کرن امحا کرن الحاق کرن و کلونی کرن و تندبون کرنا ملتین مذهبین دینین اتنی گروبین دینی آوا بویه به طیبه جیم بری کردا ده فلسفه آوا کرنا دولتی دا بسیاری دا ترور و شدت هیه ایجار ایرو اگر او پیواجویا کو تدی گلک کس نزان ناو لیکن مجی گوت وک ترور د ناو ننکی دا ترکیه به ترور او گوتن او ifade کرن به سر خو دولتا تاریخا دولتا ترکیه فلسفه دولتی ifade دکه بخو تروریست دولت بخویی پکا که هر چقاس گلک تشت ناو 40 سالا دا کر ام نه پیرا بنجی پکا که نه سبب نتیجه در کتنا پکا که بخوشی نتیجه کی نتیجه او سیاستا دولت یا کو لسر فلسفات ترور آوابوی نتیجه وی سیاستا 3 سالی درکتیه لو ماجی اگر پکا که تشتی مرب نه پیرا به کربه جی از خدا دیسا مهارتا یعنی سبب آوی دولت او دولت کل سر ترور آوا بوی لی دولتا ترکیه که میرزا او گوتن او تثبیت او قاس خوش کار آنیه کو براستی کرن و اک استراتژیک سیاسته که هم بری کردا چاوا جمهوریتا ترکیه دولتا ترکیه لگور شرق و اصلاحات پلانی حتی ایرو حتی آوا کرن کو شرق اصلاحات پلانی بلگه کی سیاسی و استراتژیکا دولتا ترکایی جسالم
نوتی وردا حتی هشته وردا حرکات کرد به ترور ifade کری، کرد به تروریزم ifade کری و سرکتی maalesef Türkiye da و kamuoyu dünyayı da derketi armanca wan stratejik hedef wan Kurda و hemu hareketin Kurda ne tenî PKK bi terörizm ifade bikin, terörize bikin ku çi qasî di warê navnetevî da mühîm e em dizanin di vîya da meriv qebûl bike ku dewlet di vî stratejiya xwe da serketî û îro jî pêvajoya ku navbera İmralî, Ankara, Kandilî da heye ya jî Tirkiye bi Tirkiyeya bi teror ifade dike formülekirine Kürt ifadekirine vî stratejîkî dîtinê formülasyonê ye û serketî loma ev gotin, ev tespît Tirkiyeyê bê teror gotinekî kûr e û stratejîk e wek Kurda wek terör qebûl dike ê ku qet eleqa wan tune bû jî milletê Kurd wek potansiyel terörizm tê ifade kirin loma jî ev gotin wexta ev tê gotin bi îtîfaqa hemû kesîm ê dewletê ye loma ê ku dijî prosesênin pêvajoyên jî vî gotinê kartînin heta İYİ Partî dahî maalesef di vê derê da PKK jî qebûl kirî yani biliyor PKK tenê qebûl nekiriye yani muxalefeta dinê jî ê Kurdistanî ewana jî wextê behs dikin divê Tirkiye bê teror ewana jî heta niha li ser vî gotinî li ser vî têgehê li ser vî ewkî beyanekî ya jî bêjin di televizyona da axaftinekî ya jî bêjin di derekî din da mana wî ya jî têgeha wî ew nekirine ku ev têgeh bixwe dewleta Tirkiyeyê wek cenabê te jî got dewleta Tirkiye dîsa ku me got 100 sal heta niha hemî serhildan berxwedan li dij derketin qebûl nekirina Kurda wek terorîst nîşan kiriye û bixwe jî teror kiriye bixwe jî teror kiriye û aniha jî dîsa eynî wî gotinî dibêje dewleta Tirkiye hemî wek te jî got muxalefet û dewlet û eskeriye û hemî Tirkiye vî gotinî vî têgehê qebûl kiriye Kurda wek terorîst îlan kiriye û Kurd jî PKK ya qebûl kiriye lê aliyê din jî heta niha ewkekî ciddî ku me li ser nîqaş bikire heta niha derneketiye û dewletên derve jî ana li ser wî gotinî birêve diçin dibêjin temam Tirkiye wa dixwaze dewletekî bê teror dixwaze kesekî nabêje ya ava 100 sal e 102 sal e 105 sal e dewleta Tirkiye li ser ew qasa xelqa terorê kir ew qasa kesa kuşt ew qasa kesa ana bi dehan kes bi hezar kes di hepsan daye ji ber ku ewkê Tirkiye qebûl nekiriye li dij derketiye û wî têgehê jî anîne Kurda hemî wek terorîst îlan kirine û ew têgeh jî ana di nav millet te wisa tê nîqaş kirin bi dîtin em ava tehlîkekî mezin e ava handîkapekî mezin e dibe hemî aliyên Kurdistanî li dij vî gotinî derkevin li dij vî têgehî derkevin vîya di nava raya giştî da jî bê xeberdan bê ev kirin ku terorîsta ya rast dewleta Tirkiye bixwe û va PKK jî em qebûl bikin qebûl nekin va wî qebûl kiriye ew jî xwe di wî çerçoveyê da dîtiye ji bo wî ew jî deng nake diyar e ew ke lê dibe Kurd bi awakî heşk bi awakî ew bi zanistî li dij vî tiştî derkevin wî têgehê qebûl nekin û viya di nav raya giştî da di nav dewletên derve da di dinyayê da viya bidin axaftin li ser viya biaxivin belê ya zelalkirina hene tişta mühîm e yani me heya îro em çarpel medyayê da û gelek wêşanên dinê da ser vê pêvajoyê hatine sekinandin lê pêwîst e ku
سری دا مرو به ناوی وی پیواجوی او بکه هنک گوتنان هنک تان زلال بکه بلکه انسان نورمال یعنی وقتی که بیجن سرادان جوان را زیده نتشتی معناوی نبه نبه لیجبو سیاست مدارا اکادمیسیانا زانیارا روشنبیرا او گوتن پیویست سر لیکولین بکرن و ایزاحکی علمی سیاسی کو ایرو دواری ناونتویده ای دا درباز به او بکه جبو ویا دو تشتا ام جاو جدا بکن سری دا ما گوتیه کو ام پیرانن کو کیفوشن کو پکا که چک دانیه او ده برژوندیا ملتی کردایی نتنی کرد ترکیه همو دایی پی اوا شری چکداری هم میلاد خود دا گرت بو هم جی ضرار ده ملتی کرد او تشتکی دنی لیویا مرف به ترکیه به ترور ifade بکه او وک سوجداریه کی مزنه و سوج بگره سر خود دو تشتا مرف جدا بکه یعنی نکو ام طرفدار شدتینن ما تجاری پکاکجی وک ریخستنه کی ترور یا جی او ام کریاری وان مرخ نکریه لنه مدجمناتیا وان کی نجی وک ترور ما ifade کریه او بسر خود بیله زورا مرف دچک و ترکیه وهاد دکه ضمناً PKK و در دور آوان وی تشتی قبول کرده ملت ام قبول ناکن لی چاوای ام زلالی بینن لگور تجربه لگور نمونه که مینا که دنیای دهانن لگور تشتی که دوی واری دا بونه جی ایرلاندا بگره اسپانیا باسک بگره کاتالونیا بگره و جی دنیا دا وقتا مرد میزه دکه که اگر کنفلیکته کی پروبلمه کی چلیشکیه کی هی تیوی واته که دو طرف هنن بری هر تشتی لازمه دو طرف بین قبول کرن او بنگه اساسیه شرطی اوله دو او هر دو طرف هفو دو وک طرف قبول بکن یعنی ایرادا سیاسی طرف هفو دو قبول بکن آسیا هر دو طرف و هفو دو را ریز بگرن جبو هبونا هفو دو نرخن هفو دو هبونا وان هفو دو ریز بگرن آچارا لگور وان تجربه وان مینا که کوهنن طرف هفو دو پچوک نخینن به اونورا هفو دو اوک نکن یکی پیس نکه کی چیه گور راسیونل روشوان حرکت بکه حتی گور پسپورین کو دیو آریدا واری ناونتوی دا کار کنه د بیجین کو حتی لازمه کو مثالا دولت ایکو داگرکره ایکو طرف او کریه او خلقی کو ظلم لی کریه حسیات وان بگره برچاوا هنک تشتاجی او اونور آوانج بوکو نشکی و هنک شرط دی هنن من وک گارانتوریا وی تشتیه به گوینجی آوان تشتی کوچیه حقوقیه قانونیه سیاسیه وقتا مره وان گوروان پیوانا میزه بگه و پیواجوی دا یک جتونه دولت ترکیه لگور خواستنا خواه گوتیه ترکیه به ترور و PKK و اوی که ریددن PKK حتی ملت کرد به تروریزم او کریه و مانیسف آلیه دنه حیا آنها دیجوی تیگهی وی قورامی وی تثبیتشی در نکتی ایدولوژیک سیاسی پولیتیک تشتکی پرخرابه پیشینن قبول کرنه هنک تشتایی لو ماجی خلقی ما بلا باش زانه بکو ام سبب ترور اینه کردا چپ دبن بلا ببن ترور نکریه ایکو
او نتیجه آنی حوله سیاست دولت آسد سالیه لو ماجی او پیواجویا که هیه وک مرف پیواجویا امرالی انقره قاندیل سه گوشه یعنی وک üçgene کی دا لسر چه اساسی دبه مرچ قاستاری برجل هیدی انک دونه یعنی ویری درد کون ذکری جی خلق خورا ایزح بکه او جی واطنیا سیاست مدارا روشنبیر و اکادمیسین کردان به طیبت اکادمیسین کردان که هنن همو کنفلیکت ناونتوی مسئله وها ناونتوی چاوا حال بونه دویواری دا خلق ما هشیار بکن و به لکولین خود به اوی خود وی وان تشتن وها جی خلق ما را زلال بکن واطنیا ما سیاست مدارم پارتیا ریخستنا جی اوه کو ام وان تشتان به زمانه که خلق ما فهم دکه بدن فهم کرن ایجار نتیجه تنز بیجم او پیواجو نه لگور حقوقا ناونتوی نه لگور نرخین انسانی این جیان شمول اورنسل نه لگور اونورا خلق ملتی کرد و نجی کسی که جیانا خو جبو آزادی سرخوابون خلاصیا ملتی کرد چیا دا دانه پکا کدبه کی جادبه بلا ببه او شهیدا جوار حقارتی که مزنه نای قبول کرن به اونورا ملتی کرد را دلیزن تجاری او نای قبول کرن پیواجو حساسه پسیکولوژی و باوریا ملت کی را تا بلیزی خرابه آنا دخوازم به میجی باوری دل و هشمندیا کردا بلیزن هم دولت هم عالی دنی دا لو ماجی پیوست به جیرو شوندا امسر تیگه یعنی قورام وها ترکیه به ترور یا جیتشتی وها جی خلق خورا ایزاح بکن بله یعنی دبه وقت جناب تجد بحث کرد کرد و کرمانجی که معروف بیجه دبه کرد وی ترمولوژی قبول نکن وقتی بنگه ها وی ترمولوژی داتینن دبه کریارن دولتا ترکیه و 100 ساله بینن او که کا ترور کیه ترور کی کریه و اف ترمولوژی ته معنا چه وی باش ifade بکن و ویش بو رای گشتی و رای دنیای جی رای جهان جی بدن زانین جرک دن جوارا البته دنیا زانه لی چوال لوان تیوسات کن لی دوی کرد ویواری دا به همه آلیه فرد به همه آوای فرد جرک دی ترمولوژی وقتی کد بیشه ترکیه به ترور دوی قبول نکه چونکه ترکیه بخواد تروره جنابی حتی اسمی و جسمی همه تروره ایجا وقتی کد به تروری ملت کد تروریستی لاند که اویاج خستیانا ترمولوژیا دنیا و هر وها به کرداجی هدی مینا کوچه او که دای قبول کردن وقتی ملت بحث که به ترکیه به ترور معنا چیه و رابطه بنوی شروع دند که دبه پیشی ویا ام داینن پیشی اوا وره تعریف کردن پیشی اوا وره رای گشتی را به فهم کردن و پاشی ایجا کابنرن د ناواروکا وی هف دیتنی دا د ناواروکا وی پیواجوی دا چونو هاتنی دا چه هیه لبنوی دوی مر و جناب تجی کر نه اخلاق نه سیاست نه توره نه تو تشتکی تنه تیدا تو تشتکی تنه دا دوی تو تروریستی دوی سلاح خدانه یا جواره تسلیم مبج همی کردار رد بیجه و به و دبیجه از 100 ساله خواهی 100 ساله پیشی خواهی بوی آوای داینم اما او که نونینه جارکتن دزوره 100 ساله که دست بکر که چا گو تروریسته بوی حرکت کرد بوی تگه حرکت کرد نه جید خوازه 100 ساله پیشی خواهی این وی تگه داتینه او ساجی دی حرکت کرد سبه دسبه که آلیه که دن کردستانی درکتن و دوزا ولاته خواهی کرن و که بونه هیست او چه به ترکیه بیش اول بیشتر ترور کی دن هاتیه آوازی تروریسته فلانه بیوانه پیشید به هم علیه کردی و راگاندن کردی لسر وی مجاری رند بسکنن زیده بسکنن زیده وقت بدنه حتی که دناف خلق خدا دناف کردستانیا دا و دناف
و بتركيا راجي بدن زانين بن او قوتنا او دبيجن تعريفه وان بخويا دبي مرويجي بدا وكرن جبوي دبي ام في ترمولوجي قبول نكن علي كردي جبني فرات بكن ولا دج در كبن بلي جناب تبعسا سي غوشيكر بلي سي غوشيكينا امراليا انقره وقنديله دنا واندا هما بيجا هر روز يجي 24 ساعت يجي ام نزانن هفديتن تين دچن وغوتنن جارنا جرا گشتيرا بلكي قاسي سري درزيه كي تشتاد بيجن و بيشتويجي تشتدن دكن هفديتنا دكن و والحاصل حتى انا تشتكو قومنا جبو برجوانديا كردا جبو دهاتا كردا حتى انا تشتكي تنا تو اوكي كي تنا تسوزا كي جي تنا و اف وصاد تشاتي انا زانم كاد جنابته تشت كارل سيرفيا زيده بكل بديتنا من تشتكو حتى انا اواسي تشار ماجم اوكي فرداكو دس فكريه هر دچنتن دبنتين حتى كو بيجن افا بني كردا كل دكن كو هدي وانا بينون حميد تشتبوان بدن قبول كرن ايجا و بدزيجي تكرن جرا اشترا جرتيه تايبه جرا كردارا جرتيه كاتش تكرن بلكي جبني دا كمرد كولا هنا تشتا دردخه لكا جناب تشتوجه نظام برای هر تشتی از دخوازم بیجم یعنی پیواجو پروژه کیه یعنی پروژه دولتا ترکیه سری دا هنک گمان هبون گلو کی پیرایی فلان کسیم دیجه آنها خویا دبکو ترکیه دا هنک مارجینال در دور هنن در ویوانا پروژه که هفبشه هاتی قبول کرن و دیروکا ترکیه دا به طیبت جی پرسا کردی دا پر هندک وانسالین داویه دا او قاسی لسر دناو دولتی دا و در دوران siyasi partiyen siyasi da konsensuki yani ditineki hevbeş çe nebuye evkasi ev jî tıda xuya kirin ku proja devletiye û epey jî devlet ser kar kiriye û bi imraliye re kar kiriye tenê dualînin devlet kiye di nav devletê da kîjanin ew jî belkî hê jî ji me tariye navbera devlet û îmraliyê dayî îmralî jî ew kawî bêguman bê qandîl jî nabe loma yani em nav dikin ku projeyekî bi sê goşeyiye yani di nav üçgenekî da wek Kafka romana Xwedayê îzah dike û tariye berê her tiştî meriv bêje ku pirsên wek pirsa Kurd pirsên milletên bindest û milletên serdest pirsên welatên kolonyal û welatên ku kolonyalîstin pirsên wiha mezin dîrokî tu carî tu welatî da tu wextî da bi wî metodî bi wî şeklî nehatine ev kirin ev ne müzakereyî ne hevdîtinekî ye ne mesela halkirinekî dualî li hev kirine û tiştê hêrî xirab hêrî pîs dewlet tenê rêxistinekî heta ve heta tenê şexsekî şexsê Abdullah Öcalan muxatab girtî Abdullah Öcalan hem wek temsîlkarê milletekî li ser 20 milyonî wiha ew kiriye û wiha empoze dike û ne tenê di hundirê Tirkiyê de di qada navnetevî da jî bi wî wayî lanse dike
و عبدالله جلان لسر قاندیل لسر در دورا کو به پکا کیران لگال صحای دا حتی روژاوا دخوازه بده قبول کرن تک اوتوریته تو قدر ملت کی به شخص کی را حتی پارتی ریخستن تک گری بدی دیویا دا خطره کی تعلقه کی پرمزن هی حقارته کی پرمزن هی ملت کی سر 20 میلیون به مرد زانن دنا ملت دا جدا جدا پارتی ریخستن بیر باوری دین مذهب هنن ملت تجاری به یک پارتی به یک شخص تمثیل نابه و پروژه کی لسر بوی اساسی او به تیوی واتی کو نه انسانیه نه دموکراتیکه نه بخورا نتیجه او کشی بینه باش بینه لو ماجی لحف کرنه کی ناف دو آلیا دا ما بره گلک جارا گوتیه کو کردا انتگری ترکیه بکه عبدالله جلان شو اشکرد بیجه Türkiye devleti ve toplumuyla bütünleşme yani dixwazin 20 milyon Kurda bi devleta Türk bi civata Türkla li ser esasiya Türkiyetiye entegre bikin proje wexta ewa be bi destê şexsekî û bi wî girêdayî rêxistinekî. Abdullah Öcalan hebe serokê partiya xweyî, partiya xwe girê dide. Milletê Kurd 20 milyon zêdetir îrada milletê Kurd temsîl neke. Qasê ku ev bi wî siyaseteran wan temsîl dike yara jî hurmeta meriv heye ew tiştê dinê rast be, xelet be. Dikare tu xelet bîjî lê du te însan kîtle hebin kar be anca wan temsil dike li devlet û PKK û Abdullah Öcalan bi taybetî wî nokteda hesasın ku mesela Kurd bi Abdullah Öcalan û zêdetir bi qandên wî derdorê ra girê bidin di vî çerçevê da loma jî xuya dibe ku ev nabe PKK jî viya naxwaze eger bala ve kişan dibe ji bo temaşakerên me dibêjim dem partî gelek xwast partiyên dinê bibîne dît lê nexwast partiya Welatparêzên Kurdistanê û Haq Parê bibîne. Di vêya da eşkerayî ku hudud hat tespîtkirin ê ku bi wî projeyê ra nebin nem tarafın ne jî hemberin yani wek ew hatine qebûl kirin yani û bi wî awayiye. Axir kek Selim devleta Tirkiye bêjin 80 sal 100 sal berê diya ceriband. Bi şexsekî bi 10 şexsa bi 20 şexsa xwest ku Kurda di nav xwe da entegre bike, Kurda wekî potansiyel bixe Türk û ji bo vî jî gelekî kar kir bi rêya şexsiyeta kar kir lê bi hemî karê xwe nekarî vîya bi ser bikeve, divî warî de bi ser bikeve. Îro jî dewleta Tirkiye dîsa bi şexsekî ya jî aliyekî grubekî ra dixwaze 30 milyon Kurdî bi wî rêy bi wî sîstemê bi wî pêvajoyê bi xwe re entegre bike di nav Tirkiye da wek potansiyel bihelîne asîmile bike û bixe Tirk. Devleta Tirk viya 100 sal ceriband ava pêk nehat. Îro dîsa aynî tiştî diceribîne, dîsa li ser şexsekî bi rêve diçe û Tirkiye baş jî dizane ku 30 milyon Kurd hene bêjin 6 milyonê bêjin hema PKK û radewan û nizam çi dike wî qebûl dike lê derva wî 20 milyon 24 milyon Kurd li derva wî dimînin. Dizane qey nizane ku dê ev 20-24 milyon Kurd viya qebûl nekin. Dê dîsa pêvajo wek 100 sal berê çawa dest pê kir îro jî pa awakî din tê wisa bi rêva biçe
هر تشتکی کتبت ببرد چک دانه نظام ورن تسلیم به نظام چه بن پاش امیر ناو یاسای خود پاش امیر بزامن دموکراتیزه بن ترکیه دموکراتیزه که خودی گراوی پاش ایجا امیر هنک تشتا بیجن لی تبنگه هکی ویتنه تبنگه هکی ویتنه از دبیجم وک 100 سال بره ترکیه چا دست پی کربو به دیاب آقا و نظام کیو فلان فلان خواست کرده بخواه ناو خواه انتگرب که ناو خواه نظام چپ که و حتی ایرو کرد به هزاران به 100 هزاران شهید دانه و زندانی خوارنه مال خواه درکتنه به میلیون خلق مال خواه درکتنه 5000 6000 گندوان هاتنه رو خواندن دیسا جدی تشتی قبول نکرنه و ایرو جدی دیسا تخوازه عینی تشتی بجربینه جسری و بجربینه به متد نو تجربینه از دبیجم دیسا اف پیواجو دیج نو و دست پی بکه لی نه سیستم نه دم و نه جی تکنولوژیا که 100 سال بره و ای آنها اوکنینه نوه کبه به خوده لناو مجلسا ترکیه که یک گوتنه گی بکن نوه عینی ثانیه درته در و هرکس پید زانه که ترکیه اولی دچو داوتا سر آغریه بلکه 3 روز 5 روز 10 روز شوندا آلیه بلیسی وی دبیست یا دیاربکر وی دبیست لی ایرو دیوسانی نه ایرو همه دنیا ده ثانیه ده هرکس هر تشتا دیگه و اوقت که از دبیجم هم دولتا ترکیه و هم جی پکک خود خاپینن ده بویاد بسر نکبن ده کرد وی تشتی قبول نکن روژا کپی حسیان که چته سروان اوی همی بهورا سری هلدن و وی تشتی جی قبول نکن ایجا که ام بنرن حتی اوچاخ و دویژن هفته پیشیه ما اوی گروبه کی ده چک بردن و ابراهیم قالنجی دروش برین ها چوبو باشور کردستانه لوی به سروکی حریم کردستان نیچیروان برزانی پشتوی رزدار مسعود برزانی پشتوی مسرور برزانی سروکی حکومت و هر وقت جیگری قبات طالبانی و وزیر نافخه ریبر احمد و هنکی کسین برپرسیار بوارا رونشتنه به تایبت روشا اولاکاریا هریمه پشتی شر اسرائیل و ایران پشتی شر اسرائیل و ایران روشا عراق سیاست کی نو بده پیشیا و هر وا دوی دا روشا کرده او که ترکیه دخوازه لور بگیجه که جبو اولیکاریا خوشی خطر دبینه چونکی دوی دا دی آلیه کردی و آلیه دنه او اسرائیل دی لحرم ببه دولته کی او کی امریکا به پشتگیریا امریکا دی حتی نه گوتن دی ترکیه به حامیه وی روجلاتا ناوین لیوا شریکه کی دنه درکت و جی ترکیه جی بقوتره و لیدا ایران جی بدن کر و نها لسوریه و تخوازه نابرا سوریه و اسرائیل جی دی او پیمانا ابراهیم جی بوی بده امضا کرن و بوی جی دا امضا کرن ادی روشا عراق جی دگوهره و روشا ترکیه جی دگوهره و بویا هلبت استخبارات ترکیه ناسکنه او جی لگور خو سیاستات که چیه باشوری کردستانه بوان کسی که ناف کر بوان را دیتنا کریه دورده دو تشته یک او هیا یک جی آوا چک بردانه پکه که لکو کنگی چک بردن اکو چک بردن دی چوابن چه ببن هنه کی گوتن هنه دبیجن اوین روجلاتی شربان روجلاتی دی بچنا روجلات روجاوایی دی بچنا روجاوا دمینن باکوری جی که روشوان لکردستان سی جی تثبیت کرنه که سلیمانی هولیر و دهو که لوان داره بجی بکن حتی که هدی سیستم چکن که وانا چوا انتگرب کن چوا بینن چوا ببن بدیتنا من و اف چک بردان و ترکیه بیجه او چکن که تینه بردان امه به سیستم کی تکنولوژی وانا تب امها بکن
دوی تاوی ایمهاب اوی جی بوسا ایمهاب که نکو پاشوا بینن اوی جی زانه که چک جوی پاشوا نای لی تخوازن لجیه که او چک داینن دوی ایمهاب کن انا کی کس دبیجن یا چک دبین ورن کلشکووا تسلیم وام کن de çi ben na destê pek da çekê din jî hene û Tirkiye anha yeko unvanê wan çeka zane marka wan zane û li kunî wana jî zane nikarin bûya avay veşêrin dê bi awakî li hev bikin êca ka hefta divî hefta hada dê Dem Partî û Erdoğan jî car din hev bibînin li ser vîya û paşê چیه عبدالله öcalan jî beyanekî derbixe li gor wî dê pêvajo bimeşe îca ka cenabê te çi dibêje em zan Vallahi ez çi bêjim yani ev serî da ev pêvajo yekalî ye yani li hev kirine û diviya da erê hinek dervê devlet û PKK İmralı û Kandil faktörên heta aktörên dinê jî henin Kurdistana Başûr jî di navê pêvajoyê dayî wek aktör e yani ne tenê faktörekî wek aktör rola xwe dilîze xwiyayê dewlet alîkî da bi İmralî alîkî da jî bi Başûr ra bi wî projeyê dimeşînin ha Başûr bi rolekî çawa wek aktör û faktör rola xwe dilîze ew ji me re tarî ye hev dibêjin ew ê tiştê baş bibe ji Birêz Neçîrvan Barzanî bigire Kubat Talabanî ew ê dî gotin tiştên wiha gilover ku ve tiştê baş bibin ev têr nake ev dilê Kurda rihat nake rola wan mîsyona wan çi ye ew mihîm e ji ber ku pêvajo wek çerçeva siyasî nav İmralî û Ankara û evê da lê fiiliyatê da pêkanîna wî projeyê di sahayê da ye wexta dibêjim sahayê da qesta min Başûrê Kurdistanê coğrafyakî di wê derê da hewayê PKK wek fiîlî hêz di Başûrê da heye Bakurê da nemaye çekdanîn jî wek cî jî belî kirine Süleymaniye hinek ciyê dî ev tê eş vê vateyê ku Başûr fiîlî saha pêkanîna vî projeyê yani awa çekdanînê ha çekdanîn meriv çawa bibîne li gorî min wa ne ev ku PKK were hemû çekên xwe teslîm bike wek te jî got wek formalîter li hember medya cîhanî dünyayê û Tirkiye hinek vîdyoya bikişînin bela bikin hinek Kileşinkov hinek RPG û hinek tiştên duyê bînin teslîm bikin wê derê da û Tirkiye dixwaze mesaj bide kamoyê xwe hundirî vay em serketin yani dewleta Tirkiye jî bi xwe jî dizane ku rewşa îroyîn da PKK ku ne yek PKK'yî bandora İranê Iraqê Tirkiye Ewropiya Başûr wexta me hesab bike li gorî xwe her kesî PKK wan heye îcar were wî rewşê da her tiştê xwe teslîm bike û wayê me çek berda ne wana formalîterin û ji bo Tirkiye xelkê xwe ra kamoyê xwe ra bêje wayî me got wayî çek jî berdan ya bêje ya na aliyê PKK da jî ne rasyonel e ku wiha ew bike loma jî çawa PKK serî da me got aynı programê da tê bîra te me got PKK xwe fes nake form digwerîne
اوج عینی PKK به هر آوای چکی خوب برناده هنه کی کراسی خود گوهره کراسی خود دبکو قسمه کی yani cüzi kısmeki teslimi pajret bike kısmeki be rojava kısmeki yani cihada veşere o kısmeki ji wa cüzi ji vek mego vek formalite be filmeki eveki bike evet Türkiye kıyma xu büya bine kamuoyu xu pe ikna bike Roma ji ne realist yani ev tişte ku تنگوتن تکره نه رالیسته دوی نقطه دا از دخوازم بیجم کو یا اگر باشور وک مگو وک اکتور و فاکتور دویا دار جیوان هی او پیواجو بخورا چه انجام بینه دخوازم وی نقطه لیت خوازم شترا لبر تشتاکی بینم بیراته مثلا ده هفدیتنا چیه ابراهیم قالن و اون ریوبریا باشوری کردستان دا مثلا ترکمن جهاتی زمان مثلا ترکمن جهاتی زمان از باور دکم از سطح بینم کلوی لسر هنک تشتال هف نکرنه و ترکمن جدو دا لپرده به مناسبتا به معنا که او که چیه سروکه کی بلدیه جکرده تاین کرنه و درجی کی والا هفیه جدو دا لپیانه خو پیشاندانات کن متینگات کن ایرو دیسا به عربا و به نظام چه در کتمون کولانا تربیجی چه پردیجی در نابینا کرکوکو هولیر دا جی کی استراتژیک جی تو زانید مثلا او که شر او که دا چیه 2017 دا وقتی که او که کرکوکی و هاتن لپردی هات سکناندن ایرو در روژه لوی خواه پیشاندان هنه از دویژن از وسا تقمین کم یعنی وسا شروبت کم که لوی هنه کی پروژنا برانده درکتیه و مثلا ترکمان اجاردن درخست پیشیا کرده بنک اگر هم گوتنا منکن اما ترکمان راکم پیا و اول در روژه جی افا هیه از وسا شروبت کم که لوی به همه تشتا لحب نکرنه بباشور را و پروژه درکت ورچه یا شو کرد بنده وی تشتینن که باشور و اکتور و فاکتور و تناوی ایشی دابه به جوندیا ملت کرد حسیات ملت کرد هیویا ملت کرد بده برچاوا و به جوندیا خود بخوشی باشوری کردستان جی اساس بگره هیویا ما داخوازا ما اوه لی وقت گوت وقتا هنک پرس بریا دیپلوماسی سیاستی وقتا حال نابن استخبارات که دوری یعنی چوینا ابراهیم قالن وقت سروکی استخبارات ترکیه به سر خود تیوه واقعی کو تشتی کو سیاسی پروبلم هنن او هنن استخبارات دشینن استخبارات وقتا دشینه به دو آرمانج هنن yani bu tecrübe hem dizanin yek berê ku siyaseten li hev bikin istihbarat zemîna wî hazir dike ji bo li hevatin zemîna wî eger ew zemîn tune be ji bo tehdîdê yani eger hûn wî ser vî zemînê li hev hatinê ra li hev kirinê ra ne hazir bin bizanin ku em wiha dikin çûyîna İbrahim Xalin û di wî evê da ew marjinal grûpên Türkmena ew kiryarên wan bi wî awayî wexta meriv şîrove dike ev netîceyê meriv dige wî netîceyê ku her tişt ne li gor dilê Tirka diçe yani ne rahatê jî loma ve ez wek tehdît algısî wek tehdît qebûl dikim şiyandina İbrahim Xalin li vê derê
yani hon lazime vaha bikin nekin hon dizanim çi tesiri ve diya merev ev bikin li mesela aliye dine da jî mesela çekdanînê da çerçeva wî kapsama wî û rêbazê wî wê çawa bibe ew jî îşê îstihbaratî bi wî armancê jî tabi bêguman çûyî wê derê ew ê nêz da belî bibe yani nav çand roja da xwe vîdeo jî derxînin ê belî bibe yani. Belê li vir tiştekî din bala min dikişîne yani PKK û Abdullah Öcalan bi giştî li dij de ewkekî netewî ne pêkhateyekî netewan e ji bo lê di binî da jî dibêje bira Rêzdar Mesûd Barzanî înisiyatîv bigire ser xwe kongra netewî li dar bixe di vir da dixwaze çi bike ji alîkî ve hem dibêje di ewkekî da dibêje di nama xwe ewilê da dibêje işte evana nizanim kardê nizanim ewkê çi ye Yahudiyan cihûyan e jûr kar de çi ye ew ê cihûyan e û paşê jî tê dibêje ez dixwazim wana bibînim wan ra bikeme peywendiyê bi Serok Mesûd Barzanî ra bi Mezlûm Ebdî ra û bi Nêçîrvan Barzanî nav jî dide dibê ez dixwazim wan ra bikeme peywendiyê biaxivim û paşê jî dibêje bira kongra netewî bicivîne seroktayiya wî bike û ew bike yani evana çiqasa li her tê û divî nabenî da bi rastî meriv tê nake ka Abdullah Öcalan dixwaze çi bike yani hem tu netewe Kurd netewe dewlet netewe ew înkar bike li Bakurê Kurdistanê Kurda bi Tirkiye ra entegre bike daxwaza wî tiştî bike wî karî bike û di nabenê da aynı demê da rabe bêje beyanekî bide bêje ez dixwazim Rêzdar Mesûd Barzanî înisiyatîv bigire bibe serokê kongra netewî bicivîne bi rastî eva jî nakokiyekî di nav xwe da bixwaye ya xelkê xwe dixapîne ya dixwaze me bixapîne ya jî dewletê bixapîne em wî nizanin. Ya derê her tiştî yani Abdullah Öcalan insanekî pragmatîst e makyavelîst e şart û merc çi tînin ber wî li gor wî hereket dike wata Tirkiye bû rewşekî cuda bû çû Sûriye rewşekî cuda bû derket Ewropa cuda bû hate Tirkiye elwestekî dî bû li gor şart û merca helwest digire û xwe merkezê da dibîne û li gor xwe jê ra çi lazim e çi pêwîst e çi berjevendiya wî da ye li gor wî hereket dike. Yani li vir dixwazim bêjim yani Abdullah Öcalan dixwaze ji bo dewleta Tirkiye bêje binêre eger hûn hinekî tiştê min qebûl nekin ez ê van tişta jî bidime kirin. Yani derokare vîya jî bixwîne lê li gorî min anha dewlet jî dixwaze ku Abdullah Öcalan çû daxwaza wî ye bi rêya xwe bi destê Abdullah Öcalan dixwaze wî projeyê da serkeve Tirkiye û dewlet dixwaze ku Abdullah Öcalan wek ji serokê PKK wêdetir rolekî bide wî. Yani ihtiyaciya Abdullah Öcalan heye ji vîya ra ji xwe wexta kengê ku dewletê ra lazim bûye Abdullah Öcalan derxistiye piyasê tevê ku îmiralî da bûye wî xurtkiriye Newroza kengê bû wexta mesa şand û ew ê wexta tê bîrkirin piştî demekî tê nayê hesabê dewletê wî derdixîne dîsa rojevê 2012 bû Newroz. Erê di vê pêvajoyê da dixwaze ku dewlet rol û misyonekî bide Abdullah Öcalan ku Abdullah Öcalan ne tenê li Bakurê Kurdistanê kare biryar bide
خودی میسیون و رول و بریارداری لی پارچین دنی داجی گرانیاوی رولاوی میسیوناوی هی و بریا رزدار مسعود بارزانی نچیروان بارزانی یکیتی نیشتمان و مظلوم عبدی اوی دینا جی بوارا هفدیتنا چه که مشروطیت بده وی پروژه مشروطیت بده عبدالله اوجلان ویا بگومان تشتکی هیری خرابه يعني او بروجي تقاس خرابه لمشروطيات داينا عبد الله اوجلان في سيفيه دا جبو كردا دو قات سي قات ده قات خراب ترى عبد الله اوجلان وك سروكي كي نتوي كاره پارچین دنیجی بده بسینه و بریار بده ها دویادا رزدار مسعود بارزانی به یکیتین اجتماع به مظلوم عبدی به یاجی سروکین دنی پارچین دنی کردستانی بن بریار آوانه تدی مرم خو او کنکه یعنی هر پارتی ریخستن پارچه شو او سیاست همی او بریار خود ددن راست خرابه حقی بریار ام نکارم بیجن که ای وها بکن یاجی وها نکن لی از بخو شخصا وقت محمد سلیم وزوم هیوی دکم کو داخوازا میجی اوه کو مرف ری نده او داخوازا ترکیه کو عبدالله اوجلان بریا رزدار مسعود بارزانی طالبانی یکیتی و اویدی مشروطیت تاویل به وی پروژه انتگراسیونی بده ملت کرد قبول کرن و فرحتر بکه از بخون نه طرفدارم لبریار تابی بگومان بریار وان ریخستنایی وان سروکایی و بریار اگه چاوا بدن اوه مرخو نخوی روشه کو نشونا کسی دا بریار بده نجی وها کسی را بیجه وها بکه و اوه بگه مرو کاره داخواز پیشنیار و رخنین خو در چرچوه کی معقول دوستانی و چکری دا بین زمان بله ام جاو که درباز هناك جوار سر روشة تركيا باخفن وقت ما زيدا نما ام دزانن تركيا هم د وی چارچوبا شر های ترکیه چه ایران و فلسطین و اسرائیل و شر رجلات ناوین دا اعتباره کی مزن وندا کر به هلوستا خو به اوکی خو دو ام دبینن که آبوریا ترکیه گلکی زایل بیه یعنی انفلاسیون گلکی زیده بیه او که آستا برچیبونه گیشتین نزدیک 35,000 ترکی کو 35,000 ته بجی دیسا تلوی برچی کریناکه و دیسا او که سیاسی دناو بینواندا که آنها ایجاب جهپی را شر دکن تخوازن جهپی یا جی اردوغان تخوازه جهپی بینوره بخواه بن باندورا خواه یا جی بخواه بن اوکی خواه و مروان دگره تاویجه حبسه ور حاصل جالیه اوکواد لپیشیا خورتاد دگره جبر که گوتنه کیش اردوغان را گوتنه دنوا روژه کی داد شوه کی داد کاره 40 حب 50 حب کسی بگره بخواه حبسه بخواه زندان به افاده دوی او کی دا و البت شر روجلاتا ناوین و ای دنیای تا که مرف شروع بکه مرف ترکیه داینه که یعنی بدکیجا خطی دا مرف لسر ترکیه خبر ده لسر آبوریاوی خبر ده دیگه مرف ساعتا خبر ده لسر او گوی سیاست رجلات ناوین چوب روسیه را لحب کرد او نبو سه درد اس درداستان نکاریب کار بینه پشتوی شر اسرائیل او که درکت گو گازه جویجی تشتکی در نکت دولت اسلامی جی تو او که ندانه جویجی تشتکی نگرد ور حاصل نام هایل ارته ده پیش روژای مرچه های افادت کرد یا به کرتی ترکیه
د کریزێکی ئابۆرێ سیاسی civakî û siyaseta navnetevî û heta a navçeyê de a rojhilata navîn de krîzekî dîroka xwe da êhêrî kur û fireh da derbas dibe bi Kurdî eger werî izah bike ev dema ku dinyayê da ser û bin dibe her tişt nîzama berê têk diçe û dinya lêgerînekî nû daye û rojhilata navîn dikele û nûva dîzaynkirina di wî evê da kelandinê da Tirkiye bi wî halê xwe ku krîza hêrî kûr û fireh dayî dixwaze rolekî bilîze wek dewletekî wek hêzekî di navçeyê da wek hegemoniya û wek bölgesel güç dixwaze rolekî xwe bilîze yek jî nikare pêk bîne îca evên hundir problemên hundir jî hatiye wî noxtê ku iqtidar çi dibe bila bibe ji bo ku iqtidarê da bimîne her tiştî dike û tiştê ku ana li Tirkiye da dibin aliyê krîzê em berdin wek hesabdîtinekî hesaplaşmayekî dîrokî da ji derbas dibe me berê da jî çend cara gotiye Tirkiye wek dîrokî wek siyasî wek civakî di pêvajoyekî dîrokî aşkandinê da yani kırılma noktasî da ye evê çawa bibe îro sibê meriv nizane lê di vî pêvajoyê da yê iqtidar di vî pêvajoyê da ji bo ku iqtidarê da bimîne bi evên dîra muxalefetê bi hesaplaşmayekî dîrokî da yê eger meriv Kurtî bêje ji avabûna Cumhuriyetê heta îro şerrekî navbera Kemalîstan û Türkçiya aliyê dinê İslamîsta û Türkçiya da hebûye her du kesim ortak noktayên wa henin paydayên wa henin lê noktayê wanên cewaz cuda henin ortak noktayê wan çi nin mesela Kurd û Kurdistan e yek roca ku Cumhuriyet ava bû heta îro qirkirina Şêxsayê Dêrsîm Awlû Zîlan hemûya da hem İttihat Terakîciyê ya û Terakîciyên İslamî û hem jî Tirkên İslamîst timîn li hev kirine ew roja Cumhuriyet ava bû heta îro dewam dike îro jî navbera CHP û partiyê muxalefet û îqtidarê da ev e loma iqtidar li hemberê Kurda çi kiriye tezkere derxistî asker şandiye Başûr Rojava ew dî Libya wana dijber neketine doxunulmazlık rakirin dijber neketin hemû tişta da li hevin ortak noktayê wanê dî vatan bölünmez millet bölünmez vatan millet û bayrak hemû ortak paydayê wan ji ber ku di bingeha wî dewletê da ev e dîsa ortak nokta wan hewbeş dewlet Qudsî ye dewlet wexta ew be her tişt teferruat e bi çi dimîne xanizam çi dibîne ferq nake her du digihên evkî ev hemû ortak noktê paydê wan in lê ê cuda îdeolojik henin îro ev tiştê ku heyî hesaplaşmayekî îdeolojik heyî meriv rastî ya bibîne Türko-İslamîst yani Türk İslam sentezî û İttihat Terakî û İttihat Terakî İslamîst şerê hev û du dikin îdeolojîk serê sed salayê ev iqtidar dibêje ku di dema CHP da dem û du îra jî me gelek zulm û zordarî û ew dît iqtidar ketî destê me çi dibira bibe em ê iqtidarê bernedin carekê dî û CHP Kemalîst İttihatçı Türk
İslamcı kesim İttihat Terakçı Kemalist kesim jî dibêje çi dibila bibe ew iqtidar here em ê carekî dî bixin destê xwe. Şerê vanayî di şerê vana da her du alî jî dixwazin Kurdan bikişînin cem xwe. Dikkat bikin proja sêgoşiya üçgena İmralî Ankara Kandilê da alîkî da ev heye. Yani ew iqtidar hemberê wan Kemalîst û CHP û îttihatçiyan dixwaze Kurdan wek îttihat yedek kuvvet bigire cem xwe. Ew jî demkî ye. Yani heta wextekî serkeve ku iqtidara AKP wextekî ev kir. Yani demekî binî da zimnen bi PKK-yan lewhat dema ew dema dudiya da hate iqtidarê ya em dizanin. CHP jî di hilbijartinê İstanbulê da Kurd kişandin cem xwe û dixwaze ew bike. Kurd ew ê çi bikin? Kurd ne mecbûrin navbera şerê Kemalîst, İttihakçı Kemalîst û İslamcıya û şerê Türk û İslamîsta da taraf bigire. Kurd wek xetekî millî xetê xwe serbixwe û li gor daxwaz û evê xwe ji wana îstîfade bike. Ne ku bê ew bimîne. Kîja bi çawayê kare îstîfade bike bila bike. Lê di wî şerî da taraf nebe helwesta Kurda a millî a stratejîk a demdirêj wiha be lê taktik karin pê guherandin. Taktik îro eger hesabê me kîja alî be taktik be jî li gor wê em hereket bikin. Loma jî Kurd lazim e vî şerî baş takî bikin. Ew şer parçekî ew guherandinê ku di dinyayê da henin hêzên dinê dewletên mezinê Ewropî Amerîka jî vî şerî takîb dike kî serkeve ew ê çawa ve wexta wî hê nehatiye yani dema wî nehatiye lazim e Kurd em bi diqqet vê pêvajoyê takîb bikin. Bi Kurtayî dixwazim ya bêjim. Belê yani a dinê jî Kurd divir da ji van nakokiya ji vî bêhêziya Tirkiye ji van ew ka çi qased dikare ji xwara berjewendiya derxe dibe Kurd li wî jî bifikirin. Ez têm xalekî dawiyê ku ji bo ragihandinê di siyaseta ragihandinê da di etîka ragihandinê da û di baweriya ragihandinê da ku cîkî giring heye ku divê tiştên ku bi rastî bingeha wî tune be, tiştên ku bi rastî etîk nebe, tiştên ku bi rastî sibê roj ku derew dikare derew derkeve û rabe viya di ragihandinê da rojnama da televizyona da behsa wî bike mîna ku çawa tiştekî biye bi rastî biye û piştê du rojî jî îca tedî tiştekî din derket ku gotin wala ev tişta nerast e û ew ke eva ji bo aliyê ragihandinê ji bo etîka ragihandinê ji bo baweriya ragihandinê ji bo ciddiyeta ragihandinê gelekî giring e di van du heftê dawî da yekê jê lîstekî derket ku nêzîkî sed û nizam çend nav hebû tê da ku meriv nava nava dinêriya ku digotin Xwedê giravî ji aliyê PKK ve hatiye derxistin. Rast e PKK carna lîstê wiha derxistiye belkî MİT derxistiye ya jî PKK derxistiye ser wî nasekinim. Lê ev lîste çi xasa realî işte têde ew navên ku meriv lê dinêre bi rastî meriv dikeve gumanî. Ka ji aliyê kîva dikare îstixbarat jî ew kiribe gotibe PKK wiha ya sibê dusba lêxe yekî li cîkî bikuje bêje wala PKK filan kes li wê kuş car din di nav Kurda da bi awakî din nakotiyekî derxe û a didiya dîsa xeberekî derketibû heta hinekî kanal jî li ser wî bername jî çêkirin ku digotin Mustafa Qeresû Xwedê giravî ji aliyê PKK ve ya ji alî bi awakî hatiye kuştin û ji ortê rabiye. Menhêrê do Qeresû derket televizyona da jî xeber da û beyana jî da
و گوتن ولا قرشو نمریه قرشو والبا عبدالله öcalan به هفره وی پروژه چید کن و پاشه جی ده وقت چک دانین جی ده قرشو لوی به و ور اصل لدر و بیانی و اوه دنه جی جالی پککی و هنکی کادروی پککی و د تلویزیون د اوکین راگهاندنه دا گوتن های مجوان لیستا تنه تا علاقه مجیبه تنه اوا سپکیلاسیونه اوا نزانم چیه فلانه بیوانه جبوید از دویجل تشتی که جدی نبه تشتی که راست نبه تشتی که اوک نبه دبه راگهاندن تایبت راگهاندن کردستانی که اوکی کی دبه تایبتیه که مره بدیه دبه مره وانتشتانه اوک نکه ایجا لسروی اگه جنابی تخوازه تشتک بیجه کرم Ya zede tiştek vaz bejim tünneyi tiştek uta goda sedi set perame yani Kurd peviste ku de her wari da xwedî prensîba bin xwedî nirxa bin ev dibe nirxên etîk bin nirxên însanî bin nirxên siyasî bin nirxên rêxistinî bin nirxên civakî bin lê nirxên masmedya ragihandinê ev pir mihîm in. Nirxên ragihandinê çima mihîm in? Di siyasetê da carna minek tişt kedî makul e wek karin di Meclisa Tirkiyeyê jî welatên Ewropayê ku em tê danîn jî wexta serokên partiya siyasî ve radibin hemberî du rexnên tuj dikin ew dikin lê pişt re derdikevin di evê de di pê hev da dibên fêm dikî ne kusurên mêze neke yani siyasetê da dikare ew be tab hududê wî heye heta hududekî ne îro tişkê Tirkiyeyê de dibin lê nirxandin masmedya ne wayî masmedya tu xîtabê milletekî dikî civatê dikî dinyayê dikî û di wê dirê da hukukekî ne şaxsiyê êdî hukukekî însanî heye prensîbên siyasî etîk însanî ê hukukî ku hukuka şaxsa yek û yek alaqedar dike henin loma berpirsiyatiya wî giran e wexta ku tu tiştekî dibêjî tu gerek baş bifikirî û bi formulasyonekî baş bînî ziman ku ne kes viya jê bilâsebe zarar bibîne ne heqaret bikî rastiya xwe bi zimanekî bi edeb bi axlaq bi pîvanên demokratîk însanî bêjî ne ku ama berdan bi metodên evê û rojnamewanî jî wa heye mesuliyeta wî heye şartiya wî heye tu rabêjî hele hukuka insana yekî mirî îlan bikî ya jî evê na yani ji bo sansasyon ji bo populîzm ji bo işte wala qenalê me be were ew kirin hinek tişte ew bikî ne rast e di wî warî da ez çarpel medya pîroz dikim yani heta îro çarpel medya tu tiştê ku ji binî dernekeve negotiye xwedî gotinên xwe derketiye berpirsiyatiya xwe dizane kesên ku derdikevin jî berpirsiyatiyê dizanin û bi wê evekî belkî di warê teknîk di warên dewlemendî evê da rexnê me hebin pêşniyanê me hebin kemasiyên çarpel medya henin lê di wî warî da di warên kuralên etîk da demokratîk însanî evê da ji çerçeva xwe derneketiye û ez pîroz dikim ê berdewam bike dî war de baş e loma ev tiştên ku te gotin bû yerên dawiyê bila carekî dî ji mas medya Kurda ra sosyal medya Kurda ra bibe evekî bibe nimûnekî bibe dersekî ku wiha meriv rabe tiştên wiha ew bike ne baş e ne cîdayî û ez bi vîya girê bidim yani eger mewzû bahîs derdorekî be
نمونه PKK به تو به زمانی که دشمناتی یا جی خو ifade کرن لسر دشمناتی هنک او بکیجی نراسته وجبو کد ویاری ده هنک تشته به به وقت به بنگه به دلیل و اثبات رابی بیجی و تنی اوجی نبسه گلو وقت از وی تشتید بیجن کیجه استفاده دکه بله دشمن دولت جی استفاده دکه یا جی کرد پرنسیپ و او ملت کرد جی استفاده دکه یا نه دشمن جی zarar dibîne ya nabla qistas pîvan ew be loma wek evekî çawa serî da got dubare dikim û hemû kanalên Kurdara hemû kesên ku sosyal medyayê danin bila carekî dî rewşa xwe ji ber çawa derbas bikin hinek tişta da otokontrol hebe ez bi xwe jî sosyal medya heta gor wextê xwe îmkanî me taqîb dikim rastî hinek tiştê nexweş hinek tişt gelek tiştê nexweş dibin însan mala xwe danin taktik û stratejî ji bo milletekî tespît tu tiştekî nak însanên mala xwe da ji heddê xwe ji mîsyona xwe zêdetir gotinên mezin dibêjin çi hewcî ew ne tiştekî rast e lazim e di wî warî da Kurd xwediyê axlaqekî etîkê bin û hêjayiya bin degera bin gotina min tawî me dawî bila ew be û spas dikim. Belê em jî carekî din dibêjin wek cenabê te jî got çarpel medya ji destpêka xwe heta îro tiştekî wisa qebûl nekiriye negotiye heta din başanê xwe de eger mêvanê wan behsa yekê dinê bi xerabî kiribin li dijî wî jî derketiye gotiye li vir etîk nîne li me naye em rê nadin ku hûn di vî ewkî de eger na mafê wî kesî heye ku ew jî xwe li vir biparêze ji ber ku ew li vir nîne hûn nikarin tiştê wisa bêjin di nav ewkê çarpel medyada evana borîne çêbûne ji bo wî jî elbet ciddiyet lazim e bawerî lazim e ku yek hat li pêşiya me rûnişt û bi gotinê me bawer neke tu mena min nîne tu mena çarpelê nîne ji bo wî jî çarpel heta niha bi awakî giring wî ewkî ji bo xwe xistiye wek ronî wek ewkekî ku wî neke û nehêle werekirin jî û em dîsa wek cenabê te jî got em hêvî dikin medya Kurdî bi taybet medya Kurdistanî ku xwe Kurdistanî dihesibîne haya vî ji vê haya wan ji vî tiştî hebe ji bo ku sanksiyonel ewkan nekin ji bo ku guhdarê xwe hebek du hev zêde nekin û kêm nekin van tişta nekin etîk nîne rast nîne û eva caran dikare bibe xeterî jî dikare xeterîkî jî li ser gel ew bike sibê dûsbe ku yekî kuştî merî nizane kat kuştine nekuştine merî bawer jî nake ya jî bi rastî filan kes lîstekî derxistiye dernexstiye merî wî jî nizane ji bo wî tiştê wiha divê medya Kurdî agahdar be rê nede van tişta û ji vî wê de jî tiştekî ku em bêjin tune ye em ewkê xwe li vir eger gotinekî cenabê te tune be em îro weşana xwe li vir xilas dikin dawî bînin lê te nav axaftina xwe da got demên wiha da îstîbarat cîrit davêjin meriv neyê lîstikê îstîbaratên dewleta bi taybet demên wiha rewşa wiha da îstîbarat gelek rolekî xirab dilîzin malêsef di wî warî da Kurd karin werin ewka wan jî yani spas. Belê bînerên çarpel medya îşev dîsa bername xwe me heta vira anî û em nizanim bawer tiştî ku min taqîb kir pirs tune ne eger ewkê me rejiyê me ku pirs hebin ji me re bêjin eger tune bin em ê bernameyê biqedînin nivîskar Kemal Tan Êvar baş silav û serkeftî bin li gorî dîtina we tehlûka ku pêvajoya aştiyê dîsa
ببه دستپیکا براکوژی هی یا نا ولا تکو اگه تخوازی تو برسه بده اگه نه از چند شتا بیجن کرم نه یعنی بدیتن همه گارانتیا تو تشتکی تنه گارانتیا تو تشتکی تنه ایرو دولتا ترک کتیه تنگاسیه کی مزن وکمه بحث کرد هم جعالی سیاسی و هم جعالی آبوری و بناف سیاستا نافخوا داجی و سیاستا دروا داجی کتیه تنگاسیه کی مزن رولاویه لرجولاتا ناوین گلکی کم بیه همه شریکی وی درکتنه جبوی ویجی تنگاسیه کی مزن دایه ایرود کاره و سابیجه لی سبه دبویره کی دندا حتی نه اواسط ساله ما به ترکیه باوری نانیه هر چه قصه بحثا کرده به باشیتی کریه داویه دا جاره کی دن دست به قاتلیه ما کریه و کرده او کریه ام دبه با آواکی وصاب بفکرن که دکاره سبه روش بدیتن همن کرد وصاب بفکرن که دکاره سبه روش جاره کی دن دولتا ترکیه وک لقلابا کرد بچه لشرناقه یا جی بچه لبینگوله یا جی بچه لدیرسمه لملتیه مرشه قطیامه کی دم بکه دبه کرد بوی آوای هشیار بن و بوی آوای اکبر لدبه هرگاف دوی ویجی نبیجن والا دسبه ما بکجن ده افتشتاجی ببه وقتی که هاتا دما به هفرا آخافتنه به هفرا رونشتنه به هفرا اکتنه هم خواب باور به و هم جی پیشی خدا جی لگور وی شیروه بکه لگور وی او بکه از دبیجم دوی هم هشار بن ام نزانه کاسبه دولتا ترک دی جاره کی دن تشتگ ساب که ام دبیجم اگه سبه کرد از بسا دبیجم اگه سبه کرد درکتیم کولانا و دعوا ستاتویه کی دعوا فدرالیزم دعوا او که کرده کرن دی دولتا ترک لپیشیه وان دنگی خواه نبره و وانا قبول نکه دی دولتا ترک جاره کی دن جبو پاراستنا قبلا خوا جبو پاراستنا بقا خوا جاره کی دن وان تشتا بکه حتی نه پراتیکا ترکی وسا نشان دایه جیرو پیدا حتی که ام نبینن ام نکارم باور کن از وسا بیشن که سلیم توی تشتاگلی زیده بکن سپاس شکو از سر زیده بکم تونه بله پرسا کی دن هبه از باورد کم تنه نه تشاشه نه تنه باشه ام او که خود گوتنی تا داوی های بیجه ام او که خود بگیره سلام و رزن خوش تماشوان چارپل مدیا را دیار دکم و سپاس بو خباتکارین چارپل مدیا سپاس بو جنابی تش باشه گلک سپاس بله بینارین چارپل مدیا ایشف جیف برنامه ما تمام بو ام جی سپاسی وب کن و هر وقت سپاسی هوالین کارکرین لپشت پرده که اول ساعت او که 20 دقیقه قهرمت کشینن کاری متکن گلک سپاسی وانا جید کن حتی برنامه اکیدن ادویجم هم ببینن خیر و خوشیه دا گوه ول مبه امی بوارا بن هونه جید مرا بن بخاطری و شبا و منفش